Ê mày, Ủa? ni gần cầm ông chữ ông thế pi. Của ông ấy dụ ông. Qua bên ông chữ ông pi cái way nama bang la syukun sa hamen sim. Ê mga mud ông kom ni nama bang so babi cái chừng em là dia. Nama bang sa la ya pi. Mình tak la dan kundrit ngaso jinjar bah. Cầm đi lì. Ya kebala adab, kebala thao yang lại lấy Asia. Mình ta thì kebala sâu chân jar ke long ba. Mình ta ở lại di kon kente. Cái gì ở cái mình ta đang rất ít lung tia to nghĩ lạ bên nhà adjust. Asai đã lại he hadin habut. Ini sa aku nu kan heni yang berit. Kebala sâu si ke long ba. Beros kata nga strict ya pan mga kwa ba pan long he long hai. Mo ngale ka kemir ka kamay marwe. Pa jong par dan shu katahi dan tang kajaka ya pa kayeng kamyo penchna Bayar katakan pi mày baling mi apply do ka scheme jong sarkar bayar rap benchna ye beduk besok. ka scheme yu kata Ka tuti ka scheme PMAY. ha patim ne ya kata Ngatap nak tu ke platform jong ti ibale ti ibak social media. Bat nga benaru kin jarap pisah hado arlak san pawajar ti. ani kumta Hoon. kwai iya kata Hoy para ke Pradhan Menteri Awas Yojana 2.0 kadai kata ke scheme sarkar ke bayar an pensiona yang ya udok usuk kanyarap an pensiona ya kayeng jong pi hadu kemba alak san pau hajar bat kane kadai tang nak bentak itu ki long yang ki baka jing yo jing kot jong ki kadai hapo arpusan haja lani lada kelum lang ha ka shisnam lani kata ka annual income kadai lailap kemut baru akin yo lon Pinhap banyo siya ka verification ya kani. Bad ya kata ka verification, pila banyo da ka pi submit ya ka income certificate ka jong pi. Bad hoot, ya kata ka alak san po hajar tingka, pimdan kam shuban siyo. Kumlo pin apply ya kitu ki besang ki basa hapo shalom pila balik mi siya po ko office jong ka muda. Bad ya kitu ki besang ki basa hapo jowai pila balik mi ru siya po office jong ka municipal office lani ki common service center. Barka makam sa tonat kalong ba, banlight na kini ki baro, pila ban apply ka online ha ka link ka bangan buah jrong.